kada je nedavno potpredsednik ruske vlade Dmitrij Rogozin zamolio aktualnog predsednika Srbije Aleksandra Vučića da pomogne da se nađe grob njegovog dede, a Vučić je odgovorio da će učiniti sve što može, malo ko je shvatio da je u pitanju grob emigranta ruskog carskog oficira iz Donskog korpusa. Rogozin je na svom Twitter nalogu Vučića zamolio da se nađe grob njegovog dede, general-majora ruske armije Nikolaja Antonoviča Mitkeviča Žolka, a predsednik Srbije odgovorio: "Dragi prijatelju, učinit ćemo sve da pomognemo." Da li je moguće pronaći grob pomenutog generala? Zašto su zapuštena groblja ruskih emigranata, kao što je to slučaj u Bileći, ili čak porušena poput onog u Beloj crkvi, pitali smo publicistu i urednika u dnevnom listu Politika Nikolu Trklju. Doskorašnji potpredsjednik ruske vlade Dmitrij Rogozin zamolio je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da mu pomogne da pronađe grob svog pradede koji je sahranjen negde na ovim prostorima. Rogozin je više puta pokušavao da uđe u trag mestu gdje je sahranjen njegov predak. Tražio je podatke iz arhiva, zatim iz Vojnog arhiva u Beogradu, podatke sa groblja gdje su sahranjivani ruski oficiri, međutim nikakvih tragova nije našao. Odjednom nekomu je rekao da je njegov predak došao brodom, sa istim brodom sa kojim su u Jugoslaviju došli i pitomci Donskog korpusa koji su se obreli negde 21. godine u luci u Jadranu, došavši iz Carigrada gdje su bili nekoliko meseci potpuno izolovani i nisu znali na koju će stranu da odu. Kada su došli u Jugoslaviju, upućeni su prvo u Sloveniju. Međutim, tu su vrlo kratko ostali jer su vidjeli da tu nema uslova za njihov opstanak. I taj Donski korpus je došao vozom do Sarajeva, zatim do Mostara, od Mostara do Trebinja, a onda su peške došli u kasarnu Austro-Ugarske u Bileću. Kasarna je bila poprilično ruinirana, ali su vredni ruski oficiri i pitomci vrlo brzo to stavili u pogon i počeo je novi život Donskog korpusa u hercegovačkom kršu. Carski oficiri su sa sobom doveli i zanatlije, lekare, majstore, tako da su oni preporodili tu hercegovačku zabit u kojoj su prvi put početkom 20. godina prošlog veka davane čak i pozorišne predstave. Organizovani su vojne parade. Jednom rečju, ta hercegovačka varoš je živjela životom koji je bio potpuno nepoznat u sredini gdje je do pre 20 ili 30 godina postojala samo osmanska zabit. Iza sebe Donski korpus je ostavio i groblje gdje je sahranjeno više ruskih generala i oficira. To groblje za vreme komunizma bilo je poprilično zapušteno. Većina spomenika je bila oštećena, a nazivi nisu mogli da se dešifruju. Jer su komunisti smatrali belogardejce svojim neprijateljima, mada oni su u naše krajeve, počev od Beograda do te hercegovačke varoši, donosili nešto što je najvrednije u arhitekturi, kulturi i umetnosti. Posle nekoliko godina odlučeno je da se taj Donski korpus premesti u Goražde, međutim i tu se zadržali vrlo kratko, ali su iza sebe ostavili također groblje. To groblje 1992. godine muslimanske snage su sravnjene sa zemljom, tako da nije ostao ni jedan trag, niti natpis sa spomenika koji bi mogao da ukaže ko je tu sahranjen. Na kraju pitomci i ceo Donski korpus je otišao za Belu crkvu, gdje su inače bile stacionirane druge jedinice i gdje je živjelo negdje oko 2500 belogardejaca.
Međutim, 1944. godine, kada su snage Crvene armije prešle Dunav, jedno od prvih tačaka koje su došle bilo je upravo to mesto u Beloj crkvi. Porušili su sve tragove koje su ukazivali na to gdje su se nalazili pripadnici carske vojske. Kažu da je bila osveta kao da su ratovali protiv njih. Uništili su i groblje i sva obeležja koja su govorila ko je tu bio i ko je tu živeo. Tako da je ostalo Dimitriju Rogozinu samo da se nada da se na starom Bilećkom groblju gdje su sahranjeni ruski oficiri nalazi njegov predak, jer su dva mesta gdje bi mogao da počiva u Goraždu i u Beloj crkvi faktički uništena i nemoguće je utvrditi ko je tu sahranjen. Bilećke vlasti su nedavno organizovale i sređivanje tih spomenika, ali još nije istraženo koja su sve imena i koji su ljudi sa kojim činovima sahranjeni na ruskom groblju u Bileću.